kinachokamilika pasipo kujua ambacho ni kipande. kugira ngo umuntu abugereho asaba kuba umunyabwenge. Ili mtu afikie kinachokamilika inabidi kuwa mwenye hekima. Ubwenge nabwo ni ubutunzi bukomeye. Hekima pia ni utajiri mkubwa butuma umuntu agera ku bintu bitatu bikomeye, ambao unamsababisha mtu kufika kwenye mambo mazito ama makuu. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Hekima ndiyo inajenga unyumba. Imigani 24 umurongo wa 3. Mithali 24 mstari wa 3. Ubwenge nibwo burinda amagara y'abantu. Hekima ndiyo inalenga afya ya mtu, inaulinda. Ni Mubwiriza 7 umurongo wa 12. Mhubiri sura 7 fungu la 12. Ubwenge nibwo buzategura abantu ngo basanganire Yesu mu kirere. Hekima ndiyo itawaandaa watu kwa ajili ya kumlaki Yesu mawinguni. Ni Mathayo 7:24. Ni Mathayo sura 7 fungu la 24. Izo ngingo uko ari 3, hatua hizo 3 nizo tugiye kuganiraho, ndizo tutazungumzia. Reka rero usenge. Sasa kabla ya hapo tutaomba. Turagushimye data wa twese. Tunakushukuru baba yetu. Wakomeje kubana n'iri teraniro ubihimbarizwe. Umeendelea kukaa pamoja na kusanyiko hili, upewe sifa. Waturinze impanuka z'uburyo bwose usingizwe. Umetulinda ajali za aina yote, uhimidiwe. Tumaze kwiga ijambo ryawe. Tumekwisha kujifunza neno lako. Tugiye gukomeza kuryiga na tutaendelea kujifunza. Bana n'imitima waremye. Ebu kaa pamoja na mioyo uliyoiumba. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Ndumva namaze gutanga icyerekezo cy'icyigisho. Amekwisha kutoa mwelekeo wa fundisho. Kandi naho ndi bunyure gusa. Na ni hapa ndipo atapitia. Ariko abantu benshi, lakini kwa watu wengi bari mu kaga batazi. Wako katika hatari wasioijua. Ako kaga rero ni ngomba Imana igashakira umuti kandi kerekane. Hatari hiyo lazima Mungu aweze kuidhihirisha na kuitafutia tiba. Turi mu minsi y'imperuka. Tuko katika siku za mwisho. Ni Yesaya 24. Ni Isaya 24 umurongo wa 17. Fungu la 17. Haranditse yagira hati, imeandikwa hivi: wa muturage wisiwe, ewe mkazi wa dunia, ubwoba, hofu, urwobo, shimo, umutego na mtego bikugezeho, vinakufikia. Ibyo ni ibintu bikomeye bitatu. Hayo ni mambo makuu matatu. Wa muturage wisiwe, ewe mkazi wa dunia, wa ubwoba, hofu, urwobo, hata shimo, umutego na mtego bikugezeho, vinakufikia. Ibyo bintu bitatu nibyo tuganiraho. Vitu hivyo vitatu ndivyo tutazungumzia. Ngomba kubaho mu minsi y'imperuka, ambavyo vinapaswa kuonekana katika siku za mwisho. Abantu bararikwa, ndio inasababisha watu wanaalikwa ngo baze babimenye, ili waje wapate kuvifahamu. Rero kubwiyo mpamvu, kwa sababu hiyo, ubuhanuzi mu bw'imperuka, unabii unaotaja mambo ya siku za mwisho bagerageje kutwereka, wameweza kutuonesha. Ariko nje ndavuga kuri ibyo bintu kwa bitatu gusa. Lakini yeye mwalimu atazungumzia mambo yale matatu. Ubwoba se bushingiye kuki? Hofu sasa inalenga kwa nini? Ubwoba bushingiye kubirebana n'uyu mubiri. Hofu inalenga mambo yanayohusika na mwili huu. Hari intambara, kuna vita. Hari imbuha z'intambara, kuna matetesi ya vita. Hari ubukene, kuna umaskini. Hari ibihombo, kuna hasara. Hari indwara, na kuna magonjwa. Ibyo bintu kwa bitanu, mambo yale matano, biteye umuntu wese kwisi ubwoba, yanasababisha kila mwanadamu ama mkazi wa dunia kuwa na uoga. Bizingiye mu mperuka, yanafungamana katika mwisho. Niyo mpamvu dusaba kubisobanukirwa neza. Ndiyo maana inatupasa tuweze kupata tafsiri vizuri ya mambo yale. Wa muturage wisiwe, ewe mkazi wa dunia, hari ubwoba, kuna uoga ama hofu. Wa muturage wisiwe, ewe mkazi wa dunia, hari ubwobo, kuna shimo. Wa muturage wisiwe, tena mkazi wa dunia, hari umutego, kuna mtego. Ibyo bintu kwa bitatu, vitu hivyo vitatu turabivuga muri make, tutavitaja kwa machache, ariko tuzagira ibyo dutindaho. Lakini kuna yale ambayo tutaweza kukawia kwayo. Kubirebana n'uyu mubiri, kuhusu mwili huu, turatinda cyane ku ndwara, tutajali sana magonjwa. Kubirebana n'urwobo, kuhusu shimo, turavuga imyizerere, tutajali sana mambo ya imani.
kubirebana n'umutego, Alafu kuhusu mtego turavuga uburangare buteje akaga abantu. tutajali sana kwa mambo ya kuzubaa ambayo imetawala watu, kugira ngo nibura mwene muntu abanza akanguke mu bwenge, ili angalau mwanadamu apate kuamka kiakili, arebe iki Imana imushakira mu gihe iki ngiki, apate kutazama lengo la Mungu kwa ajili yake katika wakati kama huu. Ubwo Biblia imaze kutubwira rero, Hivi Biblia imekwisha kutuambia, ikatubwira ko umuturage w'isabangamiwe n'ibintu bitatu. Biblia inatuambia ya kwamba mkazi anakabiliwa na vitu vitatu. Akabangamiwe n'ubwoba. Kwanza kuna hofu ambayo inamkabili mwanadamu. Akabangamiwe n'ubwoba. Kuna shimo inayomkabili mwanadamu. Hejuru y'ubwoba hakaba hari umutego. Juu ya shimo kuna mtego. Uwo murongo haratubwiye ngo kwenye fungu hili la Biblia kunatuambia urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Atakaye kimbia kelele za hofu ataanguka shimoni na kutumbukia ndani. Kuko urwobo umutego uzamufata. Atakaye panda kutoka shimoni atanaswa na mtego. Urumva impamvu abantu bakwiriye kubwira ubutumwa bwiza ngo babone ubuhungiro bakiriho. Ndio maana wanadamu wanapaswa kuambiliwa habari njema ili wapate kimbilio wakiwa bado wako hai. Ubwoba ntiwaguye neza, hofu inawatatiza, n'urwobo rushaka kubamira, shimo pia inataka kuwaangamiza, n'umutego ushaka kubafata, na mtego unataka kuwanasa. None Imana ishaka kubakiza. Sasa Mungu yeye anataka kuwaponya na kuwaokoa. Aha rero ndumva abantu benshi cyane bamaze kubyumva. Bila shaka watu wengi sana wamekwisha kusikia. Ufashe igitabo muri cya Yesaya, ukichukua kitabu cha nabii Isaya, harimo amagambo menshi avugwa ambayo maneno yanatajwa pale, kugira ngo nibura tubashe gusobanukirwa neza, ili tupate kutafsiri, kugira ngo tubashe gusobanukirwa bihagije na tupate kuelewa iwezekanavyo, kuko turi abantu bantu, kwa sababu sisi ni wanadamu wa kibinadamu, ariko dusaba gusobanukirwa neza, lakini tunapaswa kuelewa vizuri, kugira ngo tubashe kumenya icyo Imana idushakira mu gihe ili tupate kujua mapenzi ya Mungu kwa wakati kama huu. Yesaya 43 umurongo wa 11. Isaya 43 fungu la 11. Jewe jubwanje, mimi mwenyewe nijewe Uwiteka, ni mimi Bwana. Haba n'ugusoma ngo ni Imana ikubyivugira, ni Mungu ndiye anasema, sisi tunasoma Biblia, kandi nta wundi mukiza utari njyewe, zaidi ya mimi hapana mwokozi. Akamukumve neza, hili mulishike vizuri, nta wundi ukiza ku isi kiretse Imana yonyine. Hakuna mponyaji mwingine duniani isipokuwa Mungu mwenyewe. 11 fungu la 11. Nije wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ni mimi niliyehubiri mambo ya wokovu na ninaponya. Murikumva ko Imana ifite kubwiriza, mnasikia kwamba Mungu ndiye anahubiri, ikakubwiriza iby'agakiza, anakuhubiri mambo ya wokovu, kandi waza na unapokuja kuokolewa, wemeye kuyitega amatwi, unapokubali kutega masikio, ikagukiza, na Mungu anakuponya. Ningaho umuntu yabwiye ati Imana ishimwe cyane, ni kana kwamba tunaweza kusema Mungu apewe sifa sana. Ifite ubushobozi bubwiriza iby'agakiza, ana uwezo wa kuhubiri mambo ya wokovu, kandi wakemera ikagukiza, na unapokubali anakuponya. Rero kubw'ibyo, basi kwa hiyo reka duse n'abantu bagana ahakomeye, tuelekee mahali ambapo ni pagumu. Mu rwobo, kwenye shimo, harimo kwigisha ibinyoma, kuna kufundisha uongo, harimo kubyizera, kuna kuamini uongo, hariho gucibwa intege nabyo, na kuna kukatishwa tamaa na uongo, no kumaga ubwoba nabyo, na kukomeshwa uovu ama uoga nayo. Byitwa urwobo nicyo bimaze. Yaani kuelewa shimo ndiyo maana yake hiyo. Abantu bazigisha ibinyoma, watu watafundisha uongo, bazaba baguye muri urwo rwobo, watakuwa wameanguka kwenye shimo hilo. Abandi bazabyizera, wengine wataamini uongo, nabo bazaba baguye muri urwo rwobo, nao watakuwa wametumbukia ndani ya shimo hilo. Abandi nibabona abanyabinyoma ari benshi bazacika intege, wengine watakapoona waongo wamekuwa wengi, basi watakata tamaa, nabo bazaba baguye muri urwo rwobo. Wale wanaokatika tamaa nao watakuwa wametumbukia ndani ya shimo. Abandi bati ntihaba kujyayo, nzikorera uko nshatse, ngo bizaba bimuhaye icyizere cyo kwibera umunyabyaha, nawe abaguye muri urwo rwobo. Wengine watakosa hofu, alafu atasema hatuendi huko kwa sababu na wanaoenda huko nao wataangamia kama sisi. Wa muturage w'isi we, basi neno linasema mkazi wa dunia, yawe hari ubwoba, mbele yako kuna uoga, mbere yawe hari urwobo, mbele yako kuna shimo,
kandi hejuru y'urwobo hari umutego, na juu ya shimo kuna mtego. umutego se wo ni uwuhe? Sasa mtego wenyewe ni nini? Luka 21 Luka sura 21 umurongo wa 34 fungu la 34. mwirinde Jihadhari, mutarembererwa n'ivutu, musije mukalemewa na mzigo wa kushiba sana no gusinda ama kulewa n'amaganya y'isi, na kuwa na huzuni ya duniani. uwo munsi ukazabatungura nk'umujura, Halafu siku hiyo ikawaangukia kama mwizi, kuko uzatungura bari misi yose, kwa sababu utawajia ghafla walimwengu wote ariko umeze nk'umutego, ukiwa kama mtego. ndagira ngo mubyumve neza. Musikie vizuri. Ahangaha turi ku mugabane wa Afrika, Hapa ambapo tuko kwenye bara la Afrika, uwo mutego uzahafata. mtego huo utapanasa. Ibihugu bigera muri 54 biyigize, Nchi kama 54 ambayo inaunga bara la Afrika, uwo mutego uzagera muri ibyo bihugu. Mtego huo utanasa nchi hizo zote 54. Uzagera i Buraya, Mtego utafika Ulaya, muri Aziya uzahagera, hata Asia, Amerika uzahagera, utafika Amerika pia, Australia uzahagera, Australia mtego utapapata, no mu nzu yawe uzinjira, na nyumbani mwako wewe mwenyewe mtego utapanasa, no ku mugabo no ku mugore n'umwana bizahagera, kwako mwanaume na kwako mwanamke mtego utapanasa, kuko bizatungura bari misi bose bimeze nk'umutego, kwa sababu siku hiyo itajia ghafla walimwengu wote kama mtego. None wa muturage w'isi, Sasa wewe mkazi wa dunia, kenyera rero, wewe sasa vaa kabisa, Imana ishatse kutabara, sababu Mungu yuko karibu kusaidia. umugambi w'ubutumwa bwiza, Lengo la habari njema kugira ngo ubwoba butaguhahamura, ni kwamba oga ama hofu isije ikakukatisha tamaa, kandi ibinyoma utayoba, na uongo usije ukakunasa ukapotea, kandi by'isi bitakurangaza, alafu mambo ya duniani yasije yakakuzubaza. ahubwo Imana iti ninjye wabwirije iby'agakiza, Bali Mungu anasema yeye ndiye alihubiri mambo ya wokovu kandi ndakiza, na anaponya. aho ni mu minsi y'imperuka niyo mitego uko ari itatu. Katika nchi ama katika dunia ya mwisho ni mitego hiyo mitatu. Rero ndagaruka gato cyane, Atarejea kidogo, tubiye kuri bwa bwenge, anaelekea kwenye hekima hiyo ambayo tumetanguliza. Imana ishaka abantu bayo bagira ubwenge. Mungu anataka watu wake wawe na hekima. Ubwenge buzatuma tuba b'Imana. Hekima itatufanya tuwe wa Mungu. Ntabwo tuzaba b'idini, Hatutakuwa wa dini, ntabwo tuzaba b'abantu, hatutakuwa wa watu, ntabwo tuzaba b'ubwoko, hatutakuwa wa kabila, ahubwo tuzaba b'Imana. bali tutakuwa wa Mungu. Icyo ni Imana igishaka mu minsi y'imperuka. Hicho ndicho Mungu anataka katika wakati huu wa mwisho. We kuba ubwoko bwanyu, Usiwe wa kabila lenu we kuba idini ryanyu, ama wa dini yenu we kuba umuntu, ama wa mtu, ahubwo uwo muntu waremwe nkawe mwembi mushaka Imana aho kumuyoboka. bali mtu yule aliyeumbwa kama wewe ulivyoumbwa, basi shirikieni kwa kumtafuta Mungu ambaye ndiye anayeponya. Mbaye nkubizana hafi, Akirejesha mambo yale karibu sana. umuzungu n'umwirabura, Mzungu na mweusi, aho twatandukaniye ku mabara ni gato. pale ambapo tumetengana tu kwa sura ama kwa rangi ni kidogo. Kwa Noa Kwa Nuhu yabyaye abahungu batatu, aliwazaa watoto watatu. abyara Hamu, Alimzaa Ham, abyara Shemu, akamzaa Shem, abyara Yafeti. akamzaa Yafeti. Twebwe hano iwacu Sisi hapa kwetu tukomoka kuri Hamu, tumezaliwa kwa uzao wa Ham, yabyaye Kanani, ambaye alimzaa Kanani, abyara Misiriyamu, akamzaa Misraimu, abyara Puti, akamzaa Puti, abyara Kushi. akamzaa Kushi. Abo bantu muri kumva, Hao mnaowasikia, Kanani yatowe muri Aziya ntoya, Kanani alizaa katika Asia Minere ama Asia ndogo. yarangiza Misiriyamu atura Misiri, Egypt. Misraimu akakaa Misri. Yarangiza Puti atura Chad. Yeye Puti akakaa Chad. Kushi atura Ethiopia. Alafu Kushi akakaa Ethiopia. Navuga ngo abo nibo rubyaro rwagutse ruhera mu cyo bita Pays du Maghreb, muri bira bihugu by'Abarabu. Anasema kwamba huo ndio uzao ambao umepanuka katika nchi hizo za Hari Kiarabu. abandi bari Buraya, Kuna wengine ambao wako Ulaya, ariko ni bene no. lakini hao wote wanatoka kwa Nuhu. Hari abandi bari muri Aziya, Kuna wengine wako Asia, nabo ni bene no. nao ni wana wa Nuhu. Aba Aziya, Wale wa Asia n'abi Buraya, na wale wa Ulaya n'aba Afrika, na wa Afrika babyaye ibara riba muri Amerika. walizaa sura ama rangi ambayo inaishi Amerika. Niyo mpamvu Buraya ari umweru, Ndio maana huko Ulaya ni weupe, yarangiza muri Aziya bakaba umuhondo, wale wa Asia ni wa kimanjano,
muri Afrika bakaba urukara, Afrika wanakuwa weusi, muri Amerika bagatukura, wale wa Amerika wanakuwa wekundu. Ariko ni meme espèce, ni nyoko imwe, lakini wote ni kabila moja kutoka kwa baba mmoja. Ukuhagaza aho ngaho, vile unasimama pale, uko wicaye, vile unakaa pale, aho utuye, kwenye unaishi, kubyo utunze, vile yale ambayo ni utajiri wako, amashuri wize, shule ambazo umesoma. Imana yageneye inyoko muntu hatabaye ikindi kintu na magufa 206. Bila ziada ingine, mwanadamu mzungu kwa mweusi ana mifupa 206. Umuntu wariyo wese w'umugore aho hose kuri iyo migabane ajya twita nubwo yagira amafaranga cyangwa atayagira akabyara uwambaye ubusa. Kila mmoja, wazungu kwa weusi, mwanamke anakuwa mjamzito, anazaa mtoto ambaye hana nguo, yani aliye uchi, hata kama mtajiri. Amaso ateye hamwe, macho ni mawili tu kwenye kipaji cha uso. Inzira z'ubwenge 5 buri wese bitare 5 sense, buri bose bazihuriyeho. Njia za akili ambazo ni 5, 5 sense de l'homme, ni 5 tu kwa mzungu na kwa mweusi. Abo bose bashobora kubyarana, hao wote wanaweza kuzaana, yani wanaoana na wanazaa. Imana mu bwenge bwayo, Mungu katika ya hekima yake, ishaka abantu biyumva mico bita egalite de l'homme, ko bombe so bumva ko baresha imbere yake. Mungu anataka watu ambao wanajisikia kwamba wanalingana kabisa kama ya taifa lake. Kuburyo aho wicaye, kiasi kwamba mahali pale unakaa, wumva ufite umudendezo wo kujya ku Mana nta utumye. Unajisikia kwamba una uhuru, una haki ya kwenda kwa Mungu bila kutumana mtu mwingine. Nubwo yabasenga ate, hata kama ni muombaji wa aina gani, na ufite akanuza sengi, na wewe una moyo, una mdomo, uombe tu. Nubwo yaba yarize ate, hata kama alisoma mashule mengi, yigiye mu isi ntiyigiye mu ijuru, alijifunzia duniani na wewe unajifunzia duniani. Alijifunzia duniani, hakujifunzia mbinguni. Nakoze cyane. Niba afite amafaranga, akiwa na pesa, yayabonye mu by'Imana yaremye, ntayo yaremye. Alipata pesa kwa maumbile ya Mungu, hakuumba pesa huyo mwanadamu. Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumwubaha kuruta uko wakubaha Imana. Ndiyo maana hakuna sababu ya kumheshimu kama vile unavyoweza kumheshimu Mungu ama kuliko Mungu. Cyakora uzamuha agaciro, bali wewe umpatie haki yake na thamani yake, uzamukunde, umumpende, uzamwifurize ibyiza, utamani mema kwa ajili yake. Ariko nibireba n'iby'umwuka nuko Imana ivuga, uzabaza Imana aho kubaza abantu. Lakini mambo yanayohusika na kiroho na kile ambacho Mungu anasema, wewe uliza Mungu nifanye nini. Ubu butumwa icyo bushatse kukuzanira hanga, habari njema kile ambacho imekileta hapa, kukuzitura kuri wowe, ni kukufungua kwako mwenyewe. Ukakuzitura ku muntu, unafunguliwa kwa binadamu. Ukakuzitura ku idini, unafunguliwa kwa dini ama dhehebu. Ukakuzirika ku Mana, unafungwa kwa Mungu yo yakure, yeye aliyekuumba. Yesaya 43:6. Isaya 43:6 haranditse hagira ati, imeandikwa, nzabwira kaskazi nti bari kure, nitaambia kaskazi nikisema toa, nikusi mbabwire nti wibimana, nayo kusi usizuie. Nzanira abahungu banje bave kure, walete wanangu kutoka mbali, n'abakobwa banje bave ku mpera y'isi, na binti zangu kutoka mwisho wa dunia. Nzanira umuntu wese witirirwa izina ryanjye, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Nije wamuremye, nije wamubumbye, mimi nimemuumba na mimi nimemfanya. Ubwo Imana yashinze icyo bita dossier. Mungu ameweka kesi. Kaskazi bare kure, kaskazi achilia, kusi nawe bare kure, kusi usizuie achilia, burasirazuba bareke, mashariki waachie, burengerazuba rekura, magharibi waachie. Ndi gushaka abahungu n'abakobwa, mimi nahitaji wana wa kiume na binti. Mbare makaskazi ndi waruha, nilipokuwa nikiwaomba kaskazini hamkukua. Amano 10 ku birenge ndi waruha, vidole vya mikono 10 hakuna aliyekuwepo. Intoke 10 ku biganza ndi waruha, vidole vya mikono 10 hakuna aliyekuwepo. Igifuki nozi byo kurya ntabwo waruha, mama mfuko wa chakula ambao unayoisha chakula haukuwepo. Umwijima n'amara ntiwaruhari, ini na matumbo hakuna aliyekuwepo. Impyiko ebyiri zishinzwe kuyungurura ntiwaruhari, figo mbili ambazo zinayoisha maji hakuna aliyekuwepo. Umutima woza amaraso ntabwo waruhari, moyo unaosafisha damu hakuna aliyekuwepo. Amaso areba ntiwaruhari, macho yanayotazama nilipoyaumba hakuna aliyekuwepo. Imana yashinze dossier, Mungu ameweka kesi, ameinua kesi. Yaburanye ngo ishaka abahungu n'abakobwa bayo. Sasa hakuna atakaye samba, bali Mungu anasema anatafuta wana na binti zake. Ninge wabaremye, Mungu ndiye aliwaumba, ninge wababumbye, ndiye aliyewafanya. Ndashaka ngo baze bampeshe icyubahiro, anataka waje ili wampatie utukufu. Mbese tukira aha ngaha, tukiwa bado hapa, ninde urukumva noneho nawe mu bwenge bwe hati yanditse no kubaha Imana kuruta ibindi.
Ni nani ambaye anasikia na kuelewa kwamba kumtukuza Mungu ama kumcha Mungu inamhusu yeye? Yo kangwa se hasubira mu kibazo kumwe. Arudilie swali. Abantu bari kumva ko kuhereye none, watu ambao wanasikia kwamba tangu leo ko Imana ni ikwiriye guhabwa icyubahiro, Mungu ndiye anastahili sifa. Nikubona mwese tumaze kuyana mu bitekerezo. Inaonekana tuko pamoja ninyi nyote. Niyo mpamvu mubwiriza wo mu buhanuzi yatubwiye ngo mubahe Imana kandi mwihimbaze. Ndiyo maana kitabu cha Mhubiri anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Undi nawe yari yagize ibintu atubwiye. Na mwingine ametuambia mambo mengine. Mu ntambwe iheruka Imana ishaka abantu bazi ko ari igomba guhabwa icyubahiro yonyine. Kwa hatua ya mwisho Mungu anawatafuta watu ambao wanajua ya kuwa yeye ndiye anastahili sifa pekee yake. Yesaya ngiye kwasoma igice cya 2. Isaya sura ya 2. Impamvu sababu umurongo wa 11 mstari wa 11 Isaya sura ya 2. Kandi kazacishwa bugufi. 2 Yesaya umurongo wa 11. 2 Isaya mstari wa 11. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi. Kiburi cha wanadamu kitashushwa. N'ubwibone bw'abantu buzacirwa hasi. Na kujiinua kwa watu kutawekwa chini. Uwo munsi Uwiteka ni uzogezwa wenyine. Siku hiyo Bwana peke yake ndiye atatukuzwa. Sinzi ko mubyumvishije. Sijui kama hapo mmesikia. Siku hiyo Uwiteka wenyine ni uzagira ute. Bwana peke yake ndiye atatukuzwa. Icyatuzanye hanga, kile ambacho kimetuleta hapa, kitumye wakurarika icyumweru cyose, kile kilichofanya wahubiri wakualike juma mzima, ugira ubushaka kazi, na kile ambacho kimeleta utashi ndani ya moyo wako ukaje, wicari wawe wewe ungeweza kukaa kwako uti Imana yampeshe icyubahiro, lakini umesema Mungu aliyeniheshimisha nange ndashaka kuyihesha icyubahiro, na mimi nataka kumheshimisha, ndashaka kunyubaha, nataka kumheshimu. Ubuse wayikorera iki? Sasa unaweza kufanya nini kwa Mungu? Ndagira ngo ntabwo byoroshye. Si jambo rahisi. Uyu nguyu muri kureba, mnaponiona hapa, niba nta mpanuka yagize, kama sikupata ajali nange na huyu mzee, umuntu wese umaze gukura, mtu ambaye amekuja kukomaa, afite amenyo 32 anakuwa na meno 32. Umuzungu ni afite, na mzungu ana 32 ama 32, na mweusi ambaye ni mtu mzima ana meno 32. Amabere y'ababyeyi cyangwa se igitsina kobwa ateye hano mu gatuza. Mtu wa jinsia ya kike, msichana ama mama, ana matiti mawili kwenye kifua chake. N'abazungu ni ateye, na mzungu pia ni matiti mawili. Imana yashatse kukuringaniza n'abandi. Mungu alitaka kukulinganisha na wengine. Numara kuyimenya, kusudi unapomtambua tayari izagusumbe. Mungu sasa awe mkuu kuliko wewe, izasumbe ibyo utunze, awe mkuu kuliko mali yako, izasumbe abanyacyubahiro, awe mkuu kuliko wenye heshima wengine. Icyo bita chef supreme, isumbe byose. Yeye ndiye awe mkuu wa wafalme, yani awe mfalme mwenye cheo, mwenye heshima. Imana ivuze ngo ndashaka ngo abahungu n'abakobwa. Ndio maana Mungu anasema na wataka wana wa kiume na wa kike. Aha, ndatambutse na pale anapita. Ntabwo ndi ugenti. Hata kuwa anakawia sana. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Hekima ndio inajenga familia. Byo bita 4 points fondamentaux divino ine, ni ibintu bine, inkingi enye zikomeye. Ni vitu vine ambavyo ni nguzo imara. Imana yageneye mwene muntu ngo shakire mu munezero. Mungu alimtayarishia mwanadamu kusudi aweze kupata raha. Nukurya. Ni kula. Imana yagize neza. Mungu alifanya vema kutuandalia kula. Ikobaza, ni kweli alifanya vema. Icyo ni kimwe. Hilo ni la kwanza. Yashatse ko dukora. Mungu alitamani tuwe wafanyakazi, yani tufanye kazi. Duhamagura n'amaboko n'ubwonko ngo tubishakemo kubaho. Mungu akatupatia miguu na mikono na akili ili tuweze kutafuta namna ya kuishi. Ni inkingi ya kabiri. Hiyo ni nguzo ya pili. Inkingi ya gatatu. Nguzo ya tatu. Imana yashatse ko umuntu ajya ruhuka igihe yarushe. Mungu alitaka mwanadamu anapokuwa amechoka apumzike. Icyo nacho ni kiza kubakozi. Hilo nalo ni jambo jema kwa wafanyakazi. Cyakane, ya nne, Imana yashatse ko umuntu agira urugo. Mungu alitaka mwanadamu awe na unyumba. Ibyo bintu ko ari bine, hayo mambo mane, nibyo soko y'umunezero w'umuntu kwisi. Ndiyo chemchemu ya raha kwa mwanadamu duniani. Handi wavamo umunezero harenzaho. Hakuna sehemu nyingine unaweza kuchota chemchemu zaidi ya hapo. Hayo hayakufanywa na wazungu. Nta dini ryabizanye. Hayakufanywa na dini ama dhehebu. Nta mushakashatsi wabivumbuye. Hakuna mtafiti ambaye amegundua hayo. Nta mukire wabiguze. Hakuna tajiri aliyenunua hayo. Nikikwereka ko hilo linakuonyesha kwamba
Imana yari ishaka ko umuntu amererwa neza. Mungu alitaka mwanadamu aweze kuwa na mema. Muri ibyo bintu ko ari bine, Katika mambo yale mane ndavuga buriya turiga kuri bibiri gusa. Tutafuatilia mambo mawili. Ndavuga ku rugo, Tutaongea kuhusu nyumba no kukurya na kwa njia ya kula. ibindi byose ntabwo bivuga. Mambo mengine atayaweka kando kidogo. Noneho Imana imaze kurema umuntu, Mungu baada ya kumuumba mtu, Adamu igihe yari aho ngaho, wakati Adamu alikuwa hapo, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Mungu akasema si vyema mtu huyu akae peke yake, Reka mushake mumufashe umukwiriye. nitamfanyia msaidizi anayemfaa. Uyu mugore niho yaremwe. Ndipo mwanamke aliumbwa. Amaze kuremwa, Baada ya kuumbwa, ubwenge bwa Adamu hekima ama akili ya Adamu bwari butari bwatokorwa. ilikuwa bado haijapata na kasoro. Nta sukari yari irimo, Haikuwa na sukari, nta tabi ryarimo, haikuwa na tumbako ama nta sigara, nyama zarimo, haikuwa na nyama, nta mavuta menshi yari arimo, haikuwa na gesi ama mafuta ndani, nta shari ryari ririmo, haikuwa na wivu ndani, nta bunebwe bwarimo, haikuwa hata na mambo ya uzembe, nta ndwara zarimo, haikuwa na magonjwa yoyote. yari agifite ubwonko bubangutse. Alikuwa bado na akili ambayo inaharakisha kuelewa. Maze aramureba, Mwanaume akamtazama mwanamke, areba wa mugore we, akamwangalia mwanamke. ngo bivuze ngo Adamu yitegereza Eva. Adamu akamwangalia Eva, Aravuga ati uyu ni akara ko mu mara yanjye, akasema huyu ni mojawapo wa tumbo katika matumbo ni yangu, akagufa ko mu magufa yanjye. ni mfupa katika mifupa yangu. Azitwa umugore gusa kuko akuwe mu mugabo. Ataitwa tu mwanamke sababu ametolewa ndani ya mwanamume. Ndasobanuraho bike Ataeleza machache kugira ngo murebe icyo Adamu yari avumbuye, ili upate kujua Adamu alikuwa amegundua nini kwa hayo. kureba akara Alipoona kwamba ni sehemu ya matumbo, icyo bita siyansi anatomike mu miremerwe muntu, katika sayansi ama elimu ya maisha ya maumbile ya mtu, umuntu mu nda ye mu mukondo, munsi y'umukondo hawamara y'uburyo bubiri. Kwenye kitovu cha mwanadamu kuna matumbo ya aina mbili. Amara manini, Kuna matumbo makubwa amara mato. na matumbo madogo. Ayo mara mato Haya matumbo madogo, niyo maremare, yaani matumbo membamba ndiyo marefu. ayo mara manini Haya matumbo makubwa ama mapana niyo magufi. ndiyo mafupi. Imirimo iratandukanye. Kazi za matumbo hayo ni tofauti. Amara mato Haya matumbo membamba niyayungurura ibyo turiye bigahinduka amaraso, ndiyo yanachekecha ama yanayungurura chakula ambacho tumekula kusudi kigeuke damu. ibitanoze akabyohereza mu mara manini ngo bijye kwitumwa. Ile chembe ama makapi ambayo yamebaki yamesalia yanapelekwa nje, alafu unaenda haja kubwa. Maze Adamu arebye, Adamu alipoona aravuga ati urusurura runini akasema, huyu sio matumbo mapana, ahubwo ni akara gato, ni tumbo mwembamba, ni akara ko mu mara yanjye. ni sehemu ya matumbo membamba katika matumbo yangu. Ubwo se yari ashatse kuvuga iki? Sasa alikuwa analenga nini? Yari ashaka kwerekana neza ko Alikuwa anataka kulenga kwamba umugore mwanamke ni uzatuma ibyo mu muryango bigira agaciro, ndiye atasababisha mambo ya familia kuwa ya thamani, ni uzatuma bigera kuri benshi, ndiye atasababisha mambo ya familia yafikie watu ni wengi, uzatuma bimara inzara, ndiye atasababisha watu mambo ya familia yake yapate kuwamaliza njaa. ni uzatuma imuhira hishimirwa, Yeye mwanamke ndiye atafanya unyumba uweze kufurahiwa na watu wanaoingia. urugo rugira inshuti, Yeye mwanamke ndiye atafanya familia ikuwe na marafiki ni wengi. uzatuma uburezi buba bwiza mu bana, Yeye mwanamke ndiye atasababisha malezi mazuri kwa watoto. ubwo azaba abaye nk'akara. Huyu ndiye atakuwa amefanana kama sehemu ya matumbo membamba. Imigani yo mu isi Katika misamiati ya duniani arakubwira ngo nicyo gituma ukurusha umugore akurusha n'urugo. inatuambia kwamba yule anayekuzidi mwanamke mzuri anakuzidi hata unyumba. Noneho kubw'ibyo ntibigarukira aho gusa, Kwa hiyo haiishie pale tu. ahubwo arakubwira ngo urumbije umugore ntasarura umwana. Anayeharibiwa na mke hawezi kuvuna mtoto mzuri. Rero mwumve ko atari cyoroshye umugore, Ni kwamba kumbe mwanamke ni kitu cha thamani sana, ikintu gifite agaciro gakomeye. ni kitu cha thamani sana mwanamke mzuri. Iyo ubaye umukristo rero, noneho Unapokuwa Mkristo sasa, hariho ikindi kinini cyane kuna kitu kikubwa sana kandi nshaka kuvugaho ambacho anataka kusema mu gitabo bita Foyer Chrétien, katika kitabu cha familia ya Mkristo, paje 305, ukurasa wa 305, haranditse hagira hati: imeandikwa, l'instruction religieuse élève une importance beaucoup plus grande que l'instruction profane.
amahugura cyangwa inyigisho z'iyobokamana, mafundisho yanayohusu mambo ya dini ama ya kimungu, zigihishura akamaro k'ingenzi, zinafunua mambo ya thamani kuruta izindi nyigisho zose zipfuye, kuliko mafundisho yote mengine ambayo hayana thamani ama hayana mafaa. Cela signifie que vous devez prier avec vos enfants, leur apprendre comment s'approcher de Jésus et lui faire part de tous leurs besoins. Mugomba kwigisha abana, munapaswa kuwafundisha watoto gusenga, kuomba, mukabigisha uko umuntu yegera Yesu, munawafundisha namna ya kumkaribia Yesu, uko umuntu yaja amwiyambaza mu bukene bwe bwose, namna mtu anapaswa kuwa akiomba Mungu na kutamani katika mahitaji yake yote amuombe Mungu. Muzigisha abana banyu ibintu bitatu. Mutawafundisha watoto wenu mambo haya matatu. Uko umuntu yegera Yesu, namna ya kumkaribia Yesu. Cyo ni kimwe. Hilo ni moja. Mubigisha uko umuntu amwegera ngo amurangirize amakene yose. Muwafundishe namna mtu anavyokaribia Yesu ili amalize mahitaji ya mwanadamu yote. Cela implique aussi que vous devez montrer dans votre manière de vivre que Jésus est tout pour vous. Kandi binyuriyaho tena kupitia njia hiyo saba ko mweka abana banyu ko inaomba muwaoneshe watoto wenu kwamba munyuriye muko mubayeho kupitia namna mnavyoishi ko Yesu ari byose kuri mwebwe. Yesu ni yote kwenu. Yesu ko niwe mukesha umwenda. Yesu ndiye kwake mnapata nguo, mukesha ibiryo, kwake mnapata chakula, niwe mukesha ubuzima, kwake mnapata afya, niwe mukesha icyubahiro, kwake mnapata heshima. Yanzu niwe, ile nyumba ni yeye. Nuko yarangiza mwamara kubereka. Basi baada ya kuwaonesha watoto hao que son amour vous patient, aimable et compatissant, mukababwira muti, mnawaambia kwamba mwabana mwe, ninyi watoto, urukundo rwa Yesu, upendo wa Yesu ndio rutuma mujya mubona twihangana, ndio unasababisha mnaona sisi tunavumilia, ndio gituma muona tubakunda, ndio maana mnaona tunawapenda, ndio gituma muona tubagira impuhwe, ndio maana mnaona tuna rehema kabisa kwa ajili yenu. Ategurya batagira Yesu, kumbe wale wasio na Yesu bajya babyara bakabata mu musaraba, wanawazaa watoto wanawatupa ndani ya choo, yani muwese. Umugore bukene bwabafata bakabasiga bakingiraniye mu nzu, bagasigara batoragurwa na polisi, umugabo n'umugore baragiye. Mwanaume na mwanamke wakiona wana umaskini na njaa wanaacha watoto wamewafungia ndani, polisi ndio inakuwa ikiwaokota wale watoto huku wazazi wamewaacha. Irirwa mu nzoga bakaza bakubita kandi abana baburaye. Baba na mama wanashinda kwenye vileo, kwenye virabu wakilewa, wanarudi wakichapachapa watoto na kuwapiga, na huku njaa ndio inawasumbua. Mwe amahirwe mufite nuko dufite Yesu. Kumbe enyi watoto, fursa tulionayo ama bahati tulionayo ni kwamba tuna Yesu. La manière dont vous vous comportez en famille est notée dans le registre du ciel. Uko umuntu wese yifatiwe mu ijuru barabyandika. Namna Mungu anavyojichukua na kujikamata kwake nyumbani, mbinguni wanaviandika. Uko umuntu wese yifatiwe mu ijuru barabyandika. Namna unavyojichukua kwako nyumbani, unavyojikamata mwenendo wako nyumbani, mbinguni wanaandika. Au nombre de ceux dans le royaume des cieux, umuntu wese ushaka kugira ngo azabarirwe mu mubare w'abera mu ijuru, mtu yeyote anayetamani kwamba awe katika hesabu ya watakatifu kwa mbinguni, doit d'abord se comporter comme un dans sa vie familiale. Agomba guhora agaragaza ko ari umukiranutsi niwe mu rugo. Anapaswa kuishi maisha ya utauwa siku zote kwake nyumbani. Ushaka ngo mu ijuru bazamubare ngo ni umukiranutsi, ukitaka kwamba mbinguni wako hesabu kuwa wewe ni mwenye haki, ni wawe na kwako nyumbani uzaba umukiranutsi, uwe mwenye haki ama mtauwa, bazakora resanse babahereye iwawe. Basi wataufanya orodha ya watakatifu wakianzia kwako nyumbani. Si les parents vivent comme de véritables chrétiens au sein de leur foyer, niba ababyeyi ari abakristo mu ngo zabo, wazazi wanapokuwa wakristo wa kweli katika nyumba zao, ils seront aussi des membres d'église utile, bazaba n'abakristo b'ingirakamaro mu itorero. Kumbe watakuwa pia wakristo wa thamani wanaofaa katika kanisa. Mubare muhesabu, niba umuntu azabagwa nk'umwera umukiranutsi mu ijuru, kama Mungu atahesabiwa kuwa mwenye haki na mtakatifu mbinguni, azabanza kuba umukiranutsi we. Kwanza atakuwa mkamilifu kwake nyumbani. Kandi
Tena umuntu naba umukiranutsi we, ikiwa utakuwa mwenye haki kwako nyumbani, no mu itorero arimo azabingira akamaro, na kanisani utakuwa mtu wa maana sana. uzatabara abakene, Huyo ndiye atawasaidia wahitaji, uzatanga ku myenda, huyo ndiye atapeana kwa nguo zake, uzatanga ku bishimba afite, huyo ndiye atapana hata kwa maharagi yake. umukristo mwiza mu itorero, umukristo mwiza mu muryango. Kuwa mkristo mwema mzuri kanisani inaanzia kwako nyumbani. Chini anaendelea, sera capable de mener à bien les affaires de l'église et de la société de la même manière. Azakora imirimo y'itorero neza, atafanya kazi za kanisa vizuri, kandi akoreye neza n'abaturanyi, na atawatendea majirani zake vizuri, societe rubanda, katika ushirika wa watu, na bazabagirira akamaro. Atakuwa mtu wa maana kwa watu ambao wanamzunguka kwenye mazingira yote. Isoko iba nziza uhereye mu isoko. Chemchemu ama mto unakuwa mto safi ikianzia kwa chemchemu. Ya mazi apfirie mu isoko, maji yanapoharibika na kuchafuka kwenye chemchemu, nubundi yo bayavoma arangiza, basi popote pale watachota maji yale yanaharibu. Chini anaendelea, bazafata neza abandi, watawatendea mema wengine kuko bakorera neza imiryango yao, kama vile wanavyofanyia mema watu wa familia zao. Noneho ndagira ngo aho mbe mparetse gato, hapa anapaacha kidogo. 113 hiki kitabu n'ubundi 113 kitabu cha nyumba ya Mkristo, Foyer Chrétien page 113, 113. Icyongereza 119 Kiingereza 119 na 120. Si la volonté de Dieu s'accomplit, niba ubushake bw'Imana buzaba bwuzuye, ikiwa mapenzi ya Mungu yatatimizwa, Imana ishaka nikigerwaho, kile ambacho Mungu anataka kitakapofikiwa, le mari et la femme se respecteront réciproquement, umugabo n'umugore bazubahana mu buryo bw'amagirirane, mwanaume na mwanamke wataheshimiana kwa njia ya kuafikiana kabisa. Ntabwo mwazasa na hari umukozi wundi, sio kwamba mmoja atakuwa kama mtumishi ama mtumwa wa mwingine. Ntabwo mwazamera nk'usoresha ngo ngirira utya, mmoja hatakuwa kama mwenye ushuru kwa mwenzake, ahubwo bose bazubahana ariko mu buryo bw'amagirirane, bali wote wataheshimiana tena kwa njia ya kuafikiana ama kusaidiana kabisa. Umugabo azavuga ati, mwanaume atasema, uyu mugore yabadahari, huyu mwanamke asingekuweko, abaringira ukwatsi mbabu, mimi ndo ningewasha mbabula, abaringira ugusasa, mimi ndo ningetandika kitanda, abaringira ugufurira abana, mimi ndo ningefulia watoto nguo, abaringira ukubahanagura, mimi ndo ningewasafisha wakati wanajiharibisha, abaringira ugukoropa inzu, mimi ndo ningepiga deki ama kusafisha nyumba, uri kubika ibyashi, mimi ndo ningeweka hata nguo za vilalio. Ubwo yemwe wa mana warakoze wa Mungu. Mungu asante kwa kunipatia mwanamke. Umugore na wati, mwanamke naye angesema, yataza kubaho, huyu mume wangu asingekuwepo, bandi bitambuka mu nzira nkitwa izina ribi, leo ningepita njiani wananiita jina baya, nkitwa umupfakazi wenda, labda ningeitwa mjane, cyangwa nkitwa maraya, ama ningeitwa kahaba, cyangwa nkitwa utaragira urugo, ama ningeitwa msimbe, ama kwa njia nyingine. None ishema ryanjye niwe, lakini sasa heshima yangu ni kwamba nina mume, niwe mbaza umunyu, huyu ndiye ninaomba chumvi, wenda hari igihe twirwanye, labda tumeshinda pamoja, niwe mbaza amafaranga y'umwana, yeye ndiye ninauliza pesa za kulipia ada ya shule ya mtoto, niwe mbwira uko inzu yavuye, yeye ndiye ninaambia angalia manjanja ametoboka ya nyumba, umwenda wacitse, angalia nguo imechanika, arigana arwaye, tazama mimi nimegonjwa. Bose bazasanga buri wese azareba mugenzi we asanga mufitiye akamaro, kila mmoja ataangalia mwenzake aone ni wa maana, bazubahana mu buryo magirirana, wataheshimiana kwa mitumikio, watatumika pamoja, manifestera amure confiance, bazagaragaza gukundana no kwiringirana, watadhihirisha kupendana na kutumainiana, ariko byose bizagerwaho ari ubushake bw'Imana bugezweho, lakini yote yatafikiwa ikiwa mapenzi ya Mungu yatatimizwa. de nature à troubler la paix, l'unité de famille devrait être formellement rejetée. Ikintu cyose cyabuza amahoro n'umwe mu muryango kigomba kurekwa. Kila jambo ambalo linaweza kusababisha familia isiwe na umoja na amani kiwekwe kando. Bandimwe ubwenge nibwo bwubaka iki. Ndugu zetu, hekima ndio inajenga familia. Noneho Yesu yarurimo biba byiza. Yesu anapokaa ndani ya nyumba yako, basi mambo yanakuwa mazuri zaidi. Bavuye ngiye ahandi. Tumetoka hapo tunaenda pengine. Iye noneho mu mubwiriza 7:12. Basi tunaingia Mhubiri sura ya 7 fungu la 12. Ubwenge ni ubwugamo. Hekima ni kingo, yani ni ukingo. Hekima ni mahali ya kujikinga.
nk'uko ubutunzi ari ubwugamo, kama vile mali ni mahali ya kujikinga. Akamaro ko kumenya mafaa ya kujua ama kufahamu, ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ni kwamba hekima inalinda maisha ya mwenye kumiliki hekima hiyo. Ubugingo se niki? Sasa maisha ama uhai ama uzima ni nini? Aha ndahavuye. Hapa anatoka. Nimuhakurikirana neza, ukifuatilia vizuri biraza kumfasha. Itamsaidia mwalimu. Ubwenge ni ubwugamo. Hekima ni mahali pa kujikinga. Wese abenshi mwafite imitaka. Wengi sana mna miamvuli. Icyo mwashatse, kile ambacho mumetaka, kugira ngo iyi mirase ye kubarasiraho, ni kwamba hii mishale ya jua ambayo ina joto isije ikawaunguza. Uko mutaka batwikiriye, vile hiyo miamvuli imewafunika, ni kubwenge butwikira kubaho kwa kubufite. Ni hivyo hekima nayo inafunika yule ambaye anayo. Kubera iki? Kwa nini? Ni Imigani 2:10. Mithali sura ya 2 mstari wa 10. Haranditse hagira hati, imeandikwa kwamba nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe. Kumbe hekima itaingia ndani ya moyo wako, kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe, na kujua kutaweza kufurahisha uhai wako, kujijuka kuzagukiza, kutoka kwenye ujinga kutakuokoa, amakenda za kubera umurinzi, busara itakuwa mlinzi kwako, bizagukura mu nzira y'ibibi, utatoka katika njia ya ubaya, no mu bantu bavuga iby'ubugoryi, na katika watu ambao wananena maneno ya upumbavu. Nuko ubwenge burinda nyirabwo. Ndio maana njia hiyo hekima inamlinda mwenye kuwa nayo. Rero burarinda ubugingo. Sasa italinda uhai wako. Mukunde mwe kurambirwa. Mupende kabisa, msichoke haraka. Nange nsigaje ibintu bibiri gusa. Anabakiza mambo mawili tu. Wisengere. Mujiombee. Kugira ngo nibura ukurikirane, ili muweze kufuatilia ubwenge bwumve nabwo. Hekima hii uweze kuijua. Ubuja burinda nyirabwo. Vile inalinda mwenye kuwa nayo. Ngo burinze ubugingo. Inalinda uzima ama uhai. Ahangaha mwese muri mahali hapa sote tulipo, umuntu afite imigabane minini 3 y'amaraso. Mtu ana sehemu kubwa 3 za damu. Afite ibyo bita globule rouge. Ana kundi la damu nyekundu. Izo bita insoro zitukura. Zile ambazo ni chembe nyekundu. Umuntu asaba kugira milioni 5 mu buzima bwe. Mwanadamu anapaswa kuwa na milioni 5 katika maisha yake. Bikaba bivuze ngo afite amaraso yuzuye. Ikimaanisha kwamba akiwa na hizo chembe milioni 5 hizo nyekundu, ina maana ana damu inayokamilika. Yarangiza akagira icyo bita globule rouge 5,000. Alafu ana chembe nyeupe 5,000. Bikaba bivuze ngo umubiri we urarinzwe, ntabwo indwara zapfa kumufata. Ikimaanisha kwamba mwili wake unakinga, magonjwa hayawezi kupata kirahisi. Akagira plakete, ibintu by'imvuzo bituma amaraso yataba amazi kandi ntabe ngikoma. Anakuwa na chembe zingine ambazo zinafanya damu yake igande, isiwe imeyeyuka ama isiyeyuke sana kama majimaji. Ikamubuza kubyimba, indwara zo kubyimbagirana. Hiyo inazuia mwili wake usiwe na uvimbe ama kufura. None izo bita wedeme, kubona umuntu agira icyo bita kubyimbagirana. Yaani kufura kwa ngozi ama kwa mwili, wenda munda, labda kwa tumbo, wenda maguru, ama kwa miguu, wenda mu maso, ama kwenye uso. Izo plakete zisaba kuba hagati y'150 kugeza kuri 450. Hizo chembe nyingine zinapaswa kuwa katikati ya 150 na 200 na 450. Noneho izi plakete zirakenewe. Kumbe hizi chembe ambazo zinalinda uvimbe na kufura zinahitajika. Aba basirikari barakenewe. Hawa wanajeshi wa mwili wanahitajika. Noneho ahangaha, kumbe hapa reka ngane rero kuvugwa umuntu agiye kuri ubugingo. Aha tugeze, mahali tunafika, turashaka ngo mwumve neza. Tunataka msikie vizuri. Umuntu noneho bwa bwenge arabugize. Kumbe hiyo hekima mtu amekuwa nayo. Agiye kurinda amaraso ye. Atalinda damu yake. Agiye kurinda abasirikari be. Atalinda wanajeshi wa mwili wake. Agiye plakete. Atalinda chembe zake. Kugira kuko ubwenge ari ubwugamo. Kwa sababu hekima ni mahali pa kujikinga. None muri bya bindi bitanu ndagarutse biteye ubwoba. Yale mambo 5 ambayo ni ya kuogopesha anayarudia. Hari intambara, kuna vita, hari intwazazo, kuna matetesi ya vita, hari ubukene, kuna umaskini,
hari ibihombo, kuna hasara ama perte, kandi hariho n'indwara. halafu kuna magonjwa. Mu ndwara izo tugerageze kuvugaho, Kwa magonjwa kile ambacho tutaongea, kuvuga gusa ku ndwara imwe ikomeye yitwa kanseri. Anataka kuzungumzia kuhusu magonjwa ya kansa ama saratani. Ngiye kuyivugaho imiti itatu ikomeye ivura hafi indwara zose ku isi. Ataongea kuhusu tiba ya aina tatu ambayo inatibu magonjwa mengi zaidi duniani. Mwandike ibyo bintu bitatu: ni karote, ni indimu, n'ingano zinitse. Mwandike kwenye karatasi zenu na kalamu. Hayo vile vitu vitatu ni karoti, ni citro na ngano ambazo zimelowekwa kwa maji. Noneho ibyo bintu kwa ni bitatu, vile vitu vitatu tugiye kuvuga icyo bimaze mu mubiri w'umuntu. Wanataka kutuambia mafaa yake katika mwili wa mtu, ariko icyo twibasiye gusa ari kanseri. Lakini kile ambacho tunakilenga sana kukipiganisha ni kansa ama saratani. Kanseri se niki? Kanseri ni nini? Ni ndwara bitamo ni gonflement de cellules, ni ukwiyongera kwingira ngingo. Kanseri ni magonjwa ya kuongezeka kwa viungo vinakuwa ama vinafura, vinavimba kupita viungo vingine. Zikatangira kurenga maparisere yako, vinavuka parisere zake ama nafasi zake, zikatangira kwangiriza aho zifashe naho zihuye nazo, vinaanza kuharibu mahali ambazo zimeshika kwenye zinakutania na viungo vingine. Noneho ibyo bintu rero tugiye kuganiraho, kumbe vile vitu ambavyo tunataka kuzungumzia, bavuza amazina yabyo, ambavyo tumetaja majina yavyo, turabanza tuvuge nibura karoti. Kwanza tutaongea kuhusu karoti. Karote ni kintu kiza cyane. Karoti ni mmea mzuri sana. Muri iki gitabo cyitwa Manger Vive Egerise ya kandi ukize, katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Kula Tena Uponye, harimo aya magambo ngiye gusoma. Kuna maneno ambayo anataka kutusomea, kandi buri wese agerageza gukurikirana na kila mmoja ajaribu kufuatilia. Page yacho ya 351, ukurasa wa 351, aranditse agira hati, imeandikwa Mangez au moins une carotte par jour et votre chance d'éviter certains cancers comme celui du poumon, de la larynx, de l'estomac, de l'œsophage, des gros intestins, de rectum et de la vessie grandira sérieusement. Yurya karoti imwe ku munsi. Kula karoti moja kwa siku, ukuzakuramo amahirwe, utapata fursa ama bahati yo kurokoka amwe mu moko ya kanseri, ya kuweza kupona ama kujikinga na kuokoka sehemu moja ya kansa ama aina ya fulani za kansa. Kanseri y'ibihaha, kanseri ya pumo ama mapafu, kanseri yo mu maraka, kanseri ya kwenye koo ama koromeo, kanseri yo mu gifu, kansa ya kwenye stoma ama kwenye mfuko wa chakula, kanseri yo mu muhogo, kanseri kwenye koo, kanseri yo mu mara manini, kanseri ambayo inaweza kukushika kwenye matumbo mapana, kanseri yo mu mura, kansa ya kwenye uzazi, kanseri yo mu ruhago, na kansa ambayo ni inashika kwenye mfuko ama kibovu cha mkojo. Ubu butumwa muri kureba, ujumbe huu ambao mnaona bushaka kwereka umuntu burya, unataka kuonesha mtu hivi, Imana ni ikizi ndwara, Mungu ndiye anaponya magonjwa, kandi Imana ni ikizi cyaha, na Mungu ndiye anaponya dhambi. None huko Imana ni ikizi cyaha, kumbe kwa kuwa Mungu ndiye anaponya dhambi, Imana ni ikizi ndwara, na Mungu ndiye anaponya magonjwa, bigaragara neza ko mwene muntu amahirwe yose ayakagora ku Mana. Ina maana kwamba fursa ama bahati ya mwanadamu yote anaipata kwa Mungu. Niyo mpamvu muona ko byanze bikunze nta kundi umuntu yagira kiretse gusanga Imana ikamukiza ibyaha, ikamukiza n'indwara. Ndiyo maana hakuna uponyaji wowote kwa mwanadamu isipokuwa kumwendea Mungu, anamponya dhambi na magonjwa. Ni Zaburi ya 3:3. Ni Zaburi 103 mstari wa 3. Haranditse hagira hati, imeandikwa, ni wewe ukirango kwa kose akukiza n'indwara zawe zose. Yeye ndiye anasamehe dhihaka zako zote na uovu, na anaponya magonjwa yako yote. Aha, ndatambutse kuri kanseri kubirebana na pale anapita kuhusu kansa, na ameonyesha karoti maana yake kwa kukinga kansa ya aina fulani. Reka nje ku ngano, anaingia kwenye ngano bleu, kugira ngo nazo muzumve. Ngano nazo muzisikie. Ni page 347, ukurasa wa 347. Le blé est considéré au même titre que l'ail comme l'un des aliments qui permettrait de vivre plus longtemps et surtout de prévenir le cancer et la sénescence. Ingano zinditse, ngano ambazo zimelowekwa ndani ya maji, zinganya agaciro na tungurusumu, zinakuwa na maana kulingana na aina ya hai.
ama kitunguu saumu. Ni ikiribwa gifite akarusho kuri tungurusumu kubwo gukingira kansere no kurinda ubwonko kuyoyoka. Lakini ni chakula, hii ngano ambayo imelowekwa ni chakula ambacho kina mafaa sana zaidi ya hai, kwa sababu inasaidia kukinga kansa na kulinda ubongo usije ukayeyuka. Hari abantu bakura, kuna watu ambao wanakomaa, abantu basambanya ari bato ntabwo bajya basaza mu bwenge. Watu ambao walifanya uzinifu wakiwa bado watoto wadogo hawakui ama hawakui wazee wakiwa na akili timamu zaidi sana. Ndio uvuga abandi benshi cyane badasaza mu bwenge. Hata sema watu wengine sana, kuko turi mu mavuna, kwa sababu tuko katika maaliko, kandi cyo dushaka ari ngo mumenye, na kile ambacho tunataka ni kwamba watu wafahamu ingano ziri mu biribwa bituma umuntu asaza mu bwenge bwe, kuko nerone zisaba kurama imyaka 90. Ni kwamba ngano ni mojawapo wa vyakula ambavyo vinasaidia mtu kukua, anakuwa mzee akiwa na akili timamu, sababu hizo neroni ambazo zinapatikana zinaomba kuwa kudumu mpaka miaka 90. Iyo ubwenge bwawe utangiye kugabanuka utari wagera kuri iyo myaka, ubwo haba hari kosa wakoze mu buzima. Anasema kwamba ikiwa akili yako inaanza kupunguka ukiwa chini ya miaka 90, ina maana kuna mambo yaliyohatarisha ubongo wako katika yale uliyotenda mabaya kabla ya miaka hiyo. Un scientifique américain a découvert la présence d'une forte proportion de vitamine B7 dans le blé germain. Umushakashatsi kabuhariwe w'umunyamerika, mtafiti yule hodari ambaye ni Mmarekani, yavumbuye ko mu ngano zinitse harimo B ya 17. Aligundua ya kwamba katika ngano ambazo zimelowekwa zikawa na germi zinakuwa na B, vitamini B ya 17. Hiyo B ya 17, hiyo vitamini B ya 17 détruire les cellules cancéreuses sans attaquer aux cellules saines. Ijirimbura kansere ntigire ikitwara ingingo zarwaye. Hiyo vitamini B ya 17 inaharibu kabisa chembe za kansa na kansa, halafu isije ikaathiri viungo ambavyo vimeharibiwa. Ngano zinitse harimo B ya 17. Katika ngano ambazo zimelowekwa kwa maji kuna vitamini B ya 17. Masaa 24. Ukiziloweka ndani ya maji masaa 24, ukazikuramo zigatangira kumera. Unazitoa kwenye maji yale, zinaanza kuwa na germe, zinaanza kuota. Ile germe ama ile muoto ambayo imeota, dawo niwo ukingira kansere kandi ukanayirimbura hwiri. Hiyo sasa ile germe ya ngano ambayo imelowekwa kwa maji ndiyo inaharibu kansa na kuitafuta na kuiwinda kwenye iko mwili, inaiharibu kabisa na kuiacha imbaraga bita B ya 17. Kumbe pale inatumia vitamini B ya 17. Ikija kinshimisha wenda nkurikije science, kile ambacho kinamfurahisha mwalimu akifuatana na elimu ama sayansi, nuko nubundi kansere yihisha muri kromosome ya 17 yurukuvuka. Ni kwamba kumbe kansa nayo yani chembe yake inaingia katika kromosome ya 17 wakati mtu anazaliwa. Abana abantu nyine baba bakomoka kubyagwa n'abazingwaye. Ni kwamba ile heredite, yani kile ambacho mtu anakirithi kutoka kwa yule aliyemzaa, yihishe muri 17 ikavurwa na B ya 17. Chembe ya 17 ya kansa inajificha katika yani kromosome ya 17, lakini pia mpingamizi wake anayemuwinda na kumharibu ni vitamini B ya 17. Bese kandi iri mu ngano na inapatikana katika ngano ambazo zimemea. Kumbe kwa dufite karote mu gukingirwa. Kumbe tuna karoti ambayo inakinga magonjwa. None kuvura kansere ahantu harindwi. Na inatunza kansa katika sehemu 7. None ngano nazo ziraje. Sasa ngano nazo zinakuja. Ngozo aho yafata hose za isenye. Ngano ambazo zimemea mahali popote kansa inaweza shika, ngano zinaweza kuiwinda na kuiharibu. Indimu nayo, citro, yani ndimu chungu, muri cya gishishwa cyayo, katika ile ngozi yake, tunda la ndimu chungu mu buryo butatu, inatunza kwa sehemu 3. Mu gishishwa cyayo, katika ngozi yake niho hashishira ivura kanseri. Kuna vile ambavyo vinatunza kansa. Mu mutobe wayo, katika jus yake ama mtobe wake, depurative yoza amaraso. Ile depurative inasafisha damu, inaiosha vizuri. Za mbuto ziri imbere, zile mbegu za citron ni contre les vers intestinaux.
nizo zica inzoka zo mu nda, zinaharibu minyoo, yaani nyoka za tumboni. urikumva ko muri rwa ruhu Katika ile ngozi ya citron hakabamo ko bita teripene n'ibyitwa likopene bivura kanseri mu bwaho. kuna zile aina wanasema ambazo zinatunza kansa na kuiharibu. None se wabikoresha uti? Sasa unaweza kuna itumia je? Ndashaka kubarangira mwese, Anataka kutuelezea sisi sote. uzaba wivuye indwara nyinshi. Utakuwa umejitibu magonjwa mengi. Uzafate karote imwe, Kamata ama chukua karoti moja, fata indimu imwe, chukua citron moja, bivange. uzichange pamoja. Abazi amajyambere, Wale ambao wanajua mambo ya maendeleo, haba bari mu miji, wale ambao wanakaa mjini, uzanyuze mu kamashini gategura umutobe wacu, tengeneza katika mashine hayo, tengeneza jus yake, ushyiremo bya biyiko by'ingano zimeze, utie ndani vile vijiko ambavyo vimemea vya ngano, maze ako gakoma ukanywe. sasa ukunywe ile jus yake. Uzakanywa none, Ile potaje utaikunywa leo. niba utagakoresheje utyo wowe uzabirye wabikatakase. Kama wewe hautatumia kale kamashini kakutengeneza jus ama potaje, wewe katakata tu kwa kisu. Ni iminsi 30 Utavitumia kwa siku 30 ama siku 30. icyo gihe uzaba uri kuvura kanseri. Utakuwa uko unatunza kanseri ama kuitibu. Uzabikoresha iminsi 7, Utavitumia siku 7. uzaba uri kuyikingira. Utakuwa unajikinga kanseri ama Uzakoresha saratani. 3 mu cyumweru. Utaitumia mara 3 mjuma, Ushaka ubutaraga bw'impagarike yawe, ili ukihitaji afya njema kabisa ya maumbile yako yote. iyo karote nigeramo, Ile karoti itakapofika ndani ya mwili ntabwo izavura kanseri gusa. haitatunza ama kutibu kansa peke yake, Izo ngano nizigeramo, na zile ngano zikifika ndani ya mwili ntabwo zizavura kanseri gusa. hazitatibu kansa peke yake, Na citron nigeramo, na hiyo citron ikifika ndani nayo ntabwo izavura kanseri gusa. haitatibu kansa peke yake, Ahubwo reka turebe ibindi bizavura. bali tuangalie na magonjwa mengine ambayo utajitibu kutumia vile vitu vitatu. Yeah, ni muri karoti, Tuko pale kwenye karoti, harimo tonic, tera imbaraga, inasababisha nguvu za kimwili. le mineraliza y'imyunyu ngugu zimwe, sere minero zashize muri wowe ziragaruka. Kama ile chumvi ya asili imeisha ndani, sere minero imeisha ndani ya mwili, Muri inarudia. karoti turi kuvuga, Ile ni karoti ambayo tunasema. anti anemike yongera amaraso ikagukingira kubura amaraso. Karoti inaongeza tena damu kama mtu amekosa damu. Augmente de globule rouge, yongera bya bindi bita globule rouge. Inaongeza ile chembe chembe nyekundu ya damu. Facteur de croissance, itera igikuriro. Inasababisha mtu kukua vizuri. Gras de l'intestin, ni inshuti magara Ni rafiki kabisa wa matumbo. Antipitride ikabibuza mara kubora. Inazuia matumbo yasioze. Regulateur intestinal, ituma mara yawe agora aja kuri gahunda. Inasababisha matumbo ya mtu intestin kuwa na kwenye utaratibu. Cicatriza gastrique, ituma ibisebe byari biri mu gifu bikira. Hiyo karoti inaendelea inatunza hata vidonda vya estoma. Depuratrice, yoza amaraso. Inasafisha damu. Fluidifia biliaire, iyo muri wowe hari kuvuriramo amaraso mu gasabo k'indurwe, amaraso arongera indurwe zigayoyoka ndizogira amabuye. Katika bile ama katika kongosho kukiwa na majiwe kama mchanga, karoti inaondoa ile mchanga. Pectorale, irinda inkorora. Inazuia kikohozi. Diuretique, ituma hagarika neza. Inasababisha mtu kwenda haja ndogo, petit besoin vizuri. Aperitif, itera kuryoherwa. Inasababisha mtu kuwa na ladha kama anakuwa na apeti. Galactogogue, yongera amashereka. Inaongeza maziwa ya mama kwenye matiti yake. La jeunesse testillaire, itera itoto mu mubiri. Inafanya ngozi ya mtu kuwa laini. Mbese ko muri kumva noneho iri kuvura kanseri gusa? Kumbe sasa karoti haitunzi kanseri ama saratani peke yake, ahubwo ifite akamaro mu muryango, bali ina mafaa ndani ya familia. Aha ndagarutse hapa, anarudi kugira ngo nibura umuntu unaniwe kenshi arayikeneye, kusudi labda mtu apate kujua kwamba mtu ambaye amelegea kwa sababu ya uchovu anahitaji. Abana badakura barayikeneye, watoto ambao wamedidimia hawakui vizuri wanahitaji. Abatoboka menyo n'abagwara ishingo barayikeneye, watu ambao wanatoboka meno yanavunjika na fizi za meno zinaharibika wanahitaji
wanahitaji karoti. Abarwaye mu mara barayikeneye. Watu ambao wana magonjwa ya intestine, wana magonjwa ya matumbo wanahitaji karoti. Abayirya ntibakunda gufatwa na diare. Wale ambao wanapenda kula karoti hawapendelewi na magonjwa ya kuharisha. Ntabwo abayirya bagwara icyo bita tuberculose, ntabwo bari gituntu. Watu ambao wanapenda kula karoti hawapati na magonjwa ya kifua kikuu ama tuberculose. Kansubiremo mu kamaro kayo. Atarudilia mafaa ya karoti. Ngaho fata indimu uyikatakata. Wewe kamata citron ama limau, ndimu chungu uyikatakate. Chukua ngano bleu uziweke kwa maji masaa 24 ama 24. Ngaho ngero ufate na karoti imwe. Chukua karoti moja. Ivanga vangi. Vyote uvichange pamoja. Zaburi mu minsi 30 zaburi kuvura kanseri. Katika kuvitumia siku 13 ama 30 utakuwa unatunza kanseri ama kuitibu. Bikoresha iminsi 7 ni ukwikingira indwara nyingi. Kutumia vile ile mchanganyiko kwa siku 7 ni kujikinga na kutibu magonjwa mengi. Kuyihindura akamenyero gatatu mu cyumweru mu buzima uraho wikingiye ufite ubuzima bwiza. Kama wewe hujajipimisha kwamba una magonjwa fulani, mara 3 kwa juma unapotumia ile mchanganyiko wa vitu vile vitatu ni kwamba unajikinga aina ya magonjwa mbalimbali. Niyo mpamvu Imana mu kugambira ko abantu bamera neza. Ndiyo maana Mungu kwa makusudi yake kwamba tuwe na afya njema. Shaka tugira ingo nziza. Mungu anataka tuwe na familia nzuri, tukagira imiryango myiza. Mungu anataka tuwe na nyumba nzuri na familia nzuri. Shaka tugira imiryango myiza. Mungu anataka tuwe na familia nzuri, ubuzima bwiza na maisha mazuri, n'imico myiza, na tabia nzuri. Kugira ngo tubigereho, ili tufikie malengo hayo, Imana ishaka abantu bagera ku bintu bine. Mungu anataka tuwe na mambo mane ama vitu vine. Na amagara mazima, ni kuwa na afya njema, imico myiza, ni kuwa na tabia njema, ni kugira akamaro mu isi, ni kuwa mtu wa maana duniani, no kuzabona ubugingo buhoraho, na kupata uzima wa milele. Ibyo ndio bitujana mu iyobokamana. Hayo ndio yanatuelekeza katika mambo ya ufuasi wa mambo ya Mungu. Icyatuzanye mu isi no kuja mu by'Imana nico. Kile ambacho kinatuleta duniani na kwenda katika mambo ya Mungu ni hayo. Kugira ngo tugire amagara mazima, ni kwamba tuwe na afya njema. Kugira ngo tugire imico myiza, ni kwamba tuwe na tabia njema. Kugira ngo tugire akamaro abatu batwarushije amahirwe, ni kwamba tuwe watu wa maana kwa watu wanaohitaji fursa na bahati kwetu. Kugira ngo tuzasoze neza kubaho kwacu. Ni kwamba tuwe na mwisho mzuri na tuende mbinguni. Katureba abantu bari kumva nabo bakeneye kuba muri abo. Tuone watu ambao wanataka kuwa katika sehemu hiyo. Imana ibafashe. Mungu awasaidie sana. Turi gusoza rero. Tuko tunaelekea mwisho. Imana gushaka abahungu n'abakobwa bakwihesha icyubahiro. Mungu anataka wana wa kiume na wa kike wa kumtukuza. Imana gushaka abantu bahera baba bakristo beza bahereye mu ngo zao. Mungu anataka watu watakao kuwa wakristo wazuri kanisani lakini ikianzia nyumbani. Imana yashaka ko abantu babaho gusa nta kindi bagambirekeze kuyihesha icyubahiro. Mungu anataka watu ambao wataishi bila malengo mengine isipokuwa kumtukuza Mungu. None rero gabavandimwe. Basi ndugu zangu, uwaba ari kumva avuga ati, yule ambaye anasikia kwamba uhereye none tangu sasa nari umuyoboke w'ubwenge bwanjye, mimi nilikuwa mfuasi wa akili yangu mwenyewe, menye neza, ninajua sasa tangu leo ubwo nabaga muyobokamana kwamba hata mimi nilikuwa mwanadini, ni dini na inayobotse ntabwo ari Imana, dini ndo nilikuwa nimefuata lakini si Mungu. Uhereye none tangu sasa burya imyumvire yanjye yari yahuje nk'iya runaka nabigisha banje numviraga ariko si Imana numvira. Kumbe uelewa wangu nilikuwa tu nafuata mwalimu fulani, sikuwa nafuata Mungu. Rero kubw'ibyo uhereye none, kumbe kwa hiyo tangu sasa yenye ko ndi umuhungu n'umukobwa w'Imana, nimetambua kwamba mimi ni mwana wa kiume na mwana wa kike wa Mungu. Naremewe guhesha Imana icyubahiro, nimeumbwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Uhereye none tangu sasa ndashaka gutangira urugendo winezeza, ninaanza kufuata kabisa safari ya raha. Nkita ku magara yanjye, mimi nitayajali afya yangu, ntagira imico myiza mu bandi, nitajali tabia nzuri katikati ya wengine, ntagira akamaro mu isi, nitakuwa kabisa mtu wa maana duniani, ntagira icyizere cy'ubugingo buhoraho, na nitakuwa na matumaini ya kupata uzima wa milele. Maze bwabwo ili ile uoga ama hofu na rwago na ile shimo na ya mitego na ile mtego kabambirokotse niweze kuiokoka. None Imana ikankiza, Mungu aniponye, nkaba mu isi ntacyo bwaba buzantwara, niishi duniani bila kuwa na uoga wote. Ubuyobe bwo kwisi bw'ibinyoma ntacyo buzantwara, upotovu wa duniani wa uongo usije ukanipotosha, mitego yo mu isi ntacyo itazantwara, na hata mitego ya duniani haitanijali kitu. Ngaho ndagira ngo tudatindiganije bila kwenda mbali,
kadusaba abantu tunaomba hawa watu kugira ngo nibura baduhindira indimi ili watupatie wimbo mmoja. kandi ni ukubohora wa wundi wari kumva nawe yanandika. Sasa hili ni kuweza kuweka huru wale ambao wamesalia, wamebaki, ambao walishindwa, ngo nibura ntauze bwangu ili nawe uje haraka upesi uhereye none useme ya kwamba tangu leo nashaka kuba kwisi ndi ikintu cyemewe n'Imana kandi umugisha mu bantu. Ninataka kuishi duniani nikiwa nimekubaliwa na Mungu na nikiwa baraka kwa watu. Iyi ndirimbo si ikuzana nushaka kutangira uhaguruki. Wimbo huu sio utakuleta, bali ukitaka unaweza kusimama haraka na upesi. Basi harakisha kama umebaki kwenye mkutano. Hii ni fursa ya mwisho kabisa. Twende kwa Yesu mimi nawe nje. Nzuye mu moko menshi nabaye mu madini menshi genderera imiryango myinshi nta bumwe nabonye nko mu butumwa bwiza. Nagenzuye mu moko menshi nabaye mu madini menshi genderera imiryango myinshi nta bumwe nabonye nko mu butumwa bwiza. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Marayika unamanutse ari ubutumwa bwiza atuvugurura mu ngeso tuba bamwe kandi tuba abavandimwe. Marayika unamanutse ari ubutumwa bwiza atuvugurura mu ngeso tuba bamwe kandi tuba abavandimwe. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Abakiriye ubu butumwa nta vangura amoko bagira, ahubwo kubw'icyubahiro buri wese ashira imbere mugenzi we. Abakiriye ubu butumwa nta vangura amoko bagira, ahubwo kubw'icyubahiro buri wese ashira imbere mugenzi we. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Nta muyuda wadusangamo, nta mugiriki ukitubamo, ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe. Ahubwo amaraso ya Yesu twese atugize abavandimwe.